Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka la eMzansi, ungakhohlwa mbuyela uthi subscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje mbuyele ngizokhuluma ngoNompilo Maphumulo ayikhandela udumo kuzalo la idlela khona indawo kaNOSIPHO. Sekuvela indaba uthi uNompilo Maphumulo uhlasela ukugula endaweni yaseGoli la sebenzela khona. Bathe mabeveza kabe indaba baveza ukuthi uNOSIPHO uvele nje wagula esikhaleni and ukugula kwakhe eqinise ngalendlela yokuthi bekuphoqa ukuthi ayeke emsebenzini. Khumbula ukuthi wathola umsebenzi lapha ku-Generations the Legacy ladlala khona indawo kabuhle. Okhulumela i-Generations the Legacy uChristopher Morris uthe ngeze khona ukukhuluma ngalolu daba kwamanje, kodwa into angayisho ukuthi ke uNompilo Maphumulo usathatheke ikhefu emsebenzini. Indaba ezibhlungu lezi impela ngayeke uNompilo Maphumulo, kodwa ke siyamfisela ukuthi esheshe elulame. Siyathemba ukuthi osheshe impela elulame, kodwa ngizobuya embuyele ngizoku-update mase khona enguphethe. Abangakuvezanga ngabe indaba mbuyela ukuthi ke yini le ebimbambile lemenza ukuthi impela ke ezeyeke emsebenzini, and abavezanga futhi ukuthi ngabe uyile na esibhedlela, kodwa ke makukhona ukuvelayo ngiyobuya ngu-update embuyela. Kodwa ngisho nje ukuthi ke siyamfisela ukuthi esheshe elulame uNompilo Maphumulo. Before ngivale embuyela, bangaze bambona kuNOSIPHO idlala indawo kabuhle kuyi-Generations the Legacy, behamba beyomcheck le role kuyayidlala udlala indawo kabuhle ubaby mama kaMrexa. Noma ize makhamba isikhathi ke sobona impela kusazoba nedrama cause phela uLucy naye ula, kodwa ke ungahambe uyomcheck-a ke uNompilo Maphumulo. Lokho esamgcinayo kuzalo nakuzalo wayidlala ke irole yakhe and sibonile futhi ukhona kuyishaka ilembe. Siyathemba impela sosheshe ke elulame. Ayingithi ke mbuyeli ngiyabonga ukuthi ubukele ivideo, ucethe ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ayingithi ke nje mbuyeli danke, ngiyazibongela.